migadi faakullo e muhimmu habartugu surhitagu terega MMPRC ge hiyanatuge dawwa sabitumun kuriga nabes Ahmad Adib dawlat dakkanjehe jurmanaage tereng $1 million lifa nuwati MSL dawlatun civil courtan hushedum rajyaga amilla faratakum $5 million nuwata tinstek addiye $1 million invest koffawa NCS mas factory ya sarkar mas kumfuni mifco in hawadumu kurin mi muamala raitungu mallihuge madid committee badan hulumale dekunu dairage MDP member Dr. Ahmad Shamhid Husheluvun ba kamadu school ga de classroom alang fahi dirilum cooperation hawalkon ekamuge ebbasumuga sekurun migiturun hulumale devana fiyavehiga ala divehi fuluhunge hidmatuge data centeruge binga miyadegede habar kiwis migadige fahakollave muhimmu suruhiye mi habartaka adivesitur habarta ballawalewuma alaganmenge website cnm.mv ziyare kollawwa adi alaganmenge social media platform ta ballawalawwa